Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Sa arpusan ngot kinong sungsnong jong gani kejela Meghalaya kilawan poi syakisnong lajong hapdeng ke lockdown ke basau ke bala peteng penjari de ke sarkar pedeng kani kalaja hak steps ngin kong jong katayo kata hak khat pratrek mutabna jembang arajar arpo hakaba ki arpusan ngot kinong sungsnong gani kejela kilawan pai na Kolkata jong kejela West Bengal katba khandai ngot na pedeng jugini pan kilahir no habernihan namar kidai ki basa hagathan riboy district bat tang khan ngot ki balawan poi syakani kanong ba Shillong bat ki bala lidrong Shuwa Civil Hospital Shillong banle ya ka rapid test lapan kre bat penbet penbiang lot nadong syadong halor kane da ka National People's Party Youth Front halor kane na kaleng jong kaseng NPPYF kalapan benaru balada don kinu-kinu ke bedang sakot syaki waipat ki jela jong kari bat lada don kam jera banwan pai shala ki jong kisnong kila ban phone hakini ki number prahnyo laisan arsan khandai nyo not san iwei pra iwei nyo not san lai sau pra nyo ar khandai bat khandai pra san hnreu iwei lai not ar iwei san lane kila ru banya link ba ka Facebook page #NPPYF cares bat #NPP cares ni sengongo sibun ya ublay try kenrat ba ula yarap ini hakini kalenti ba kamdon ke jinjia mo ke basmusi tingi la sengongo ya ublay hidu kata-kata bangila poi suksha sya kani kari jumi badru ni sengongo yaki rangba jongi ki banang ni na Shillong hi ki bala yarap ini kum ka sengjong ka NPPYF mo kala yarap ini hakaban sponsor yaki bas bangin poisene badru nga sungu lani nga kata ka jing sok ben ka bashar khai mo bangiyo yakini kibriu bakila wanra ini shani namarba kamde ka basuk bansa shishnong jumkiwe khamtam bapli yakini kithna kumbuki I hungni kiyeng kidon ki bala shabe yingwairu but the badera ka jing rap jong ikong emi ibadan hapo Meghalaya House te kila la ban survive te ngasongu ru ye iba Dinesh Saukmi ibadi I commissioner jong ka income tax mo mairu ila erap ini hakanika kambangin poisane badru ye iba hajon ibadi na po Institute of Hotel Management mairu ila erap ini dan bangin poisuk sya kanika caka kabam kadi ru nilayo haka lemti bat mindan jingtingan inde kumah ki first trip mo bakli ke menta ngakapat ikitu ki bansawan nang ni syakna bakin ya pengkre hi ya kabam kadi kumba mangiru nilai pengkre nang ta sywa bakin wan sineru ki de ban bam sywa kaja nang bakin nomyo tangan nakaliang jong iba John ru ibadan hangi mo ngilong kumki lida bape jikin kina bakli ngiru ngila penyerap ki ban bam shalenti kat bangyo ki nga songu shibun ya ka government of Meghalaya bakila ya pediang ya kita registration jungiru ka jing sisha ngiru ngide ki paklan ni mo ya syang sting ni klempang re ngide ki paklan ni bangba on a safe side pade namar bangila ya lenti namar ngintip ngin de kundu ya ki bri ki bakunno mo de hoat ka sisha ngi ban follow ya ka rules mo jong ka sarkar bakila bu bangi hapsa ki quarantine center di nakaliang junga ba nga ong himbang hap follow ya kata baki ong bang hapsa api trasni di kita ki quarantine no hindi ban patchni sitai namar kamlong ka basif mo ki weru namar kinsa tieng hakaju ko paru nga kapat kibri bakinde ban panik mengirung ilong ki baklan hi mo namangila adep check nati na po Meghalaya House ban ni sheniru ngila adep check de ngilong ki baklan kisong hati jaka dadi baki ying jong kibri ki biang mo kidon lakajong babatun kidon lakajong gajing tia bakajaka kami dengan hai ka biang hayingu te kini ki bapli ki biang ka ying kasem te kabha bakin yang sa bi ki quarantine bala pun kre ni sakuman tibon bangila ko ya kene jong snong na jong bagni semomo ru iblai dragon god la pun ko ni kan ki la ban ko ya la ko jong ni la nang sakuman tibon bagni
tempat di Kisnong Kau yang sungai ini Barindai bang long pan pengono mani melada terus mencapai kawalan menegara yang dan akan dan kita bekerja yang taruh sebagai mendek quarantine di hapan ya saya ini yang mengirim mengapan sentia dan mengapan sang quarantine pembatas kota kelapa ini karena aku belajar kebun ya ikon ini di balai Arab ini atau dan atau kata nabinta kabang tadi nabinta kabang rumah kabayan kabaikan pulang lagi dengan aku Arab ini nah aku belajar kebun ini buat masih dokter yang ini buat dia dan dia connected saja ya kan ini exercise longi sim ko yudwing nya sedang hakini kita dokta kat santarik nya sedang ya kan exercise baro te habai dei kan ngi don koi ka meeting ba kerki hi jong ka youth wing hi bro ka wai bat hang tang sim karai ba hakon kur kom bangi la ban yarap yi gitu ki basakut sabar ki bako amnon phai sieng te hakata ngi decide baginya launch te ki helpline numbers nak NPP te ngi nak youth wing ngi launch ki helpline numbers ngi snang ya pha halaki Facebook accounts hang ngi hang tai kanang bagi tu ibasa sabar bakin yo jingtip hakon kur kom bakin kontak ini dan naduk bengilek kata labun kiba ngiyok ki phone call but kum hakani linga kemen bengiyok kitu napok kal kata bengiyok benyarap benwan yalam ki napok kal kata sini te ya ki panapok Gujarat ru ngila don hi ka jingya keren bat ki naduk ka sengi syua bakin mi bengi batai ki hakan gur kom bagila ben poi railway station bun baki mertip kata te hakan gur kom ba menuben pik ki ngia guide lang ki ngi don rekat baki haduk terter haduk kin dapo hei hapo slong te wat haduk mentaru ngibun ki kena ki Jaka bangil ari chau ki state kum ki Gujarat Calcutta Tamil Nadu Maharashtra Karnataka Kerala Delhi Punjab Andhra Pradesh Uttar Pradesh Bihar bat Assam bat haduk menta kesengiru terter ngidang ya ki kejingnya phone gitu ya keren buat ki kenang bangin yo on betin keti ki ben ai ki tak information lesi bun ki kimtip ba ngila register beling pot yo tingi pen coordinate lah ni buat ka government kenang bakin suk magi kalau ko bangi ngiru ngino senyang lang no ben nyarap hakan ka por kan ni kan te tai tahi buat ngasuk komen ba kitu ki bala wan napok kal kata si bos ni buat si bos kawan spok Garu Hills bakla ipoi suk poi sai kemen kata bat ngakermen ru banani sakmat ngindang la benyarap ya gitu kiblang don situ sabar ba bangin ai assistance ne la dia ngila benwan yalam ki seni sports lo hot ya gitu ki ngidon ki phone calls kum gitu ma babon ha te gitu ngi make sure ngi sim manginang ni bat ngili ira ngi pen register lam ki po government ngi pen longi pen tip saka government ba kidang don kini ki bidang sa ki kena sta sabar te hakan gurkom maybe kimpot yo ka first list bakin wan bat ka second train ka second list ka bandang wan kin sa yo bakin wan ka tu wat hadu kata kapor nakaliang jungi nang ya betin ketibe ki nya keren hi bat ki baman kasngi ba dikida don kan ngono ka jing nakaliang jungi ke bangila no jing arab ngila jing arab ki ngatarai kinda phone hakini number tingin sa direct mangi bereba nisim lang ki badon spok Garu Hills ki ba spok Khasi Hills Sajanta Hills Ribohoi Southwest terter te nang ne pat ngi se phia pat ki ken longkin khamsuk ben ya keren bat no gidon babli gidon ki migrant laborers ki bumdan tang ka smartphone ru kim lang ben register kuno kim tip ben ki shutip tang ben phone yang ten kum tangi guide ki bun man hakani na po Tamil Nadu ki bedai ki migrant laborers ki bumdan wat tang smartphone ru te ya ki ngi pen direct spok Garu Hills te ka tim jungi ka youth team jungi na po Garu Hills pat ka phone ki ka penyarap ki hakanu ko ben register ben wan yalam ki san ki kani kadai kas bangi sponsor himangi nakal yang ka youth wing ya kitu ki benwan phai sini